Proglasom o ujedinjenju 1. decembra 1918. godine Bosna i Hercegovina ušla je u sastav jedinstvene južnoslavenske države pod imenom Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Tim se činom njen položaj bitno izmijenio u poređenju s položajem u razdoblju Austro-Ugarske uprave, mada je još neko vrijeme zadržala određene elemente samostalnosti. Bosna i Hercegovina je u okviru novoformirane države postepeno izgubila svoju autonomiju, ali i teritorijalnu cjelovitost. Stanje u novoformiranoj državi Slovenaca, Hrvata i Srba bilo je izuzetno teško. Osim što su izbijali nemiri radnika i seljaka, postojala je opasnost da Italija zauzme Istru i Dalmaciju, koje su je bile obećane Londonskim ugovorom iz 1915. godine. U međuvremenu, Narodne skupštine Crne Gore i Vojvodine donijele su odluku o ujedinjenju sa Srbijom, koja je time još više ojačala. U takvim okolnostima, Narodno vijeće iz Zagreba krajem novembra 1918. godine poslalo je svoju delegaciju u Beograd da bi regentu Aleksandru Karađorđeviću podnijeli adresu o ujedinjenju sa Srbijom. Odgovarajući na nju, regent Aleksandar je 1. decembra 1918. godine proglasio ujedinjenje Kraljevine Srbije i države Slovenaca, Hrvata i Srba u jedinstveno kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako je i Bosna i Hercegovina kao dio države Slovenaca, Hrvata i Srba ušla u sastav novoformiranog južnoslavenskog kraljevstva. Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca na samom početku svog postojanja nije imalo ustav. Njega je tek trebalo donijeti. U međuvremenu, bilo je predviđeno da će vlast vršiti kralj i privremeno narodno predstavništvo kao zamjena za parlament. To bezuvjetno stanje potrajalo je 2,5 godine, a za to vrijeme državno-politički vrh požurio je sprovesti centralizaciju zemlje. Nakon što je ukinuto Pokrajinsko narodno vijeće za Bosnu i Hercegovinu naredbom regenta Aleksandra krajem januara 1919. godine, narodna vlada preimenovana je u zemaljsku vladu. Tom su prilikom sve najvažnije nadležnosti prenesene na centralnu vladu u Beogradu. I tako je umjesto ranijih 10 zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu ostala samo na 4 povjereništva, to je za unutrašnje poslove, prosvjetu i vjeru, pravosuđe i poljoprivredu. A slično je bilo i u drugim pokrajinama čime je izvršena centralizacija upravi. Na političkoj sceni Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca djelovalo je više od 40 stranaka. Većina njih svoj rad pokrenula je ili obnovila tokom 1919. i 1920. godine. Neke su imale svoje sjedište u Sarajevu, dok su druge bile ogranci istoimenih stranaka iz Zagreba ili Beograda, osnovane uglavnom na vjersko-nacionalnoj osnovi, i sve su one imale različite političke programe. Srpske stranke su Demokratska stranka, Narodna radikalna stranka i Savez zemljoradnika, i sve su one zastupale politiku centralizma. S druge strane, Hrvatska težačka stranka i Hrvatska seljačka stranka insistirale su na federalnom uređenju države. Najpoznatija i najjača bošnjačka stranka je Jugoslovenska muslimanska organizacija na čelu s Mehmedom Spahom, i ona se zalagala za autonomiju pokrajina u dotadašnjim granicama i s pokrajinskim vladama. Na tlu Bosne i Hercegovine djelovala je također Komunistička partija Jugoslavije, i ona se zalagala za republiku po uzoru na Sovjetski savez, u kojoj bi vlast imali radnici i seljaci. Vlada je krajem decembra 1920. godine donijela naredbu poznatu kao obznana, kojom je zabranila rad ove partije, a 2. augusta 1921. godine usvojen je i zakon o zaštiti države, kojim su Komunističkoj partiji oduzeti svi poslanički mandati u Narodnoj skupštini, i od tada su komunisti morali raditi ilegalno.
Poslije održanih izbora 28. novembra 1920. godine Ustavotvorna skupština pristupila je pri izradi budućeg ustava. Pri tome je glavna rasprava između predstavnika pojedinih političkih stranaka vođena o pitanju hoće li država biti uređena centralistički ili federalistički. Nakon brojnih rasprava, skupština je 28. juna 1921. godine na pravoslavni praznik Vidovdan izglasala ustav koji je po danu donošenja nazvan Vidovdanski ustav. Prema tom ustavu, država je definirana kao parlamentarna monarhija s dinastijom Karađorđevića na čelu. Bila je uređena strogo centralistički, što znači da su svi niži organi vlasti podređeni kralju, vladi i Narodnoj skupštini u Beogradu. Kralj je imao pravo raspuštanja Narodne skupštine i smjenjivanja vlada i za svoje odluke nikome nije odgovarao. Državna teritorija bila je podijeljena na 33 oblasti i službeni naziv države od tada je bio Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Zaslugom Mehmeda Spahi u Vidovdanski ustav unesen je i član 135 pod nazivom Turski paragraf koji je garantirao teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine. Tim članom postojeći 6 okruga iz Osmanskog i Austrougarskog razdoblja preimenovane u oblasti, to jest Sarajevska, Tuzlanska, Mostarska, Banjalučka, Travnička i Bihaćka oblast. Zauzvrat, zastupnici Jugoslovenske muslimanske organizacije glasali su za ustav čime su omogućili njegovo donošenje. Na pitanje zašto su poslanici Jugoslovenske muslimanske organizacije glasali za ustav, odnosno centralističko uređenje, Spaho je u Pravdi, glasilu ove stranke, odgovorio: ovaj ustav bio bi donesen i bez Jugoslovenske muslimanske organizacije. Tako bi Bosna i Hercegovina bila teritorijalno podijeljena, a muslimani bi bili totalno izgubljeni u novim oblastima i ne bi mogli jedinstveno nastupati protiv nepravdi koje im se čine. Nakon donošenja ustava ukinuta je institucija zemaljske vlade čije su nadležnosti prenesene na pokrajinsku upravu za Bosnu i Hercegovinu. Na njenom čelu bio je namjesnik kojega je imenovao kralj. Glavni zadatak namjesnika sastojao se u tome da što prije ukine pokrajinsku upravu, a njene poslove dijelom prenesene u nadležnost velikih župana na čelu oblasti, a dijelom na odgovarajuća ministarstva centralne vlade u Beogradu. Taj je proces okončan u februaru 1924. godine, kada je pokrajinska uprava definitivno likvidirana, a njene poslove u svih 6 oblasti Bosne i Hercegovine preuzeli su veliki župani koje je postavljao kralj. I od tada Bosna i Hercegovina nije više sačinjavala jedinstvenu upravnu cjelinu sa sjedištem u Sarajevu. Svaka oblast bila je zasebna i direktno podređena centralnim vlastima u Beogradu.